Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Le kgone ke rata re bolele ka ntho e ba bitša gore ke a life path number. Life path number. Life path number nkare ke nomoro ya gago ye le gore e laetša bophelo ba gago rena wena bophelo ba gago mo lefaseng le re lego mo go lona bo tlo sepela ka sebopego mang. Life path number, so a re theletšeng gore na life path number gorena o tlo e kry-a ka tsela e jwang, ene ebile ke tlhalosa gape ke gore ke tlhalose kudu in full le kgone kušana ge re bolela ka life path number re bolela ka eng. Life path number goba nomoro ya gago kore nomoro ya tsela ya bophelo ba gago mo lefaseng le ke nomoro ye e leng gore kore e laetša gore na bophelo ba gago bo tlo sepela ka sebopego mang. Se se ra gore e laetša kore a ke no di-characteristics tša gago wena o le motho akere, and then e laetša gape le gore na kore ya go bontšha na motlhang o gotše o tlo ba motho wa mohuta mang akere, and then di dilo tše o ka bang le tšona ka re ga bophelo. And then e bontšha di-goals tša go le tše le gore wena o tlo kgona go di fitlhelela ka ra bophelo. E ka go laetša career ya gago gore career ya gago e yo sepela so. E ka go laetša tša dingwe ntho ngwe le ngwe e amana le bophelo ba gago. E ka ba ntho le re amana le like manyalo, marato, jwalo le jwalo. Ge e le gore o motho le gore o rata di-business ya go bontšha gore na wena tsela tša di-business mo wena di tlo sepela ka sebopego mang. Ge e le gore o rata motho o rata go betšha dilo tša tshwane dilo goba di-bettings goba go betšha dipere jwalo le jwalo le gona ya go laetša. Ge e le gore you are an artistic person a kere o motho le o rata art, mohlomongwe o kgona go opela or o kgona go drawa goba gona ntho ngwe le gore wa e rata ka art a kere le yona e kgona go bontšha gorena ge re tla ka career yewe o ka kgona go developa jwang ka yona, and ebile success yana e tlo tla ka sebopego mang. E sa tšwela pele e go laetša di-purpose tša gago mo bophelong gore o tsebe gorena wena mo bophelong bo rilego mo bona purpose ya gago ke eng, kore maikemišetšo ke a mafeng, ke eng tše le o tshwanetse o di fitlhele goba lebaka ke eng la gore o be mo lefaseng leke o tlile mo go tlo dira eng, o tlo phetha 1 2 3 dilo tše tshwanetse o tlo di phethe ke eng leng. So life path e kgona go guida kudu go setse o nyako choose career ya gago goba mohlomongwe le le gore already o gotše mara gona le tše o nyaka go dira ka ra bophelo, and then e kgona go guida life path ya gago ya kgona go bontšha gore lo tše ke nete o ka kgona go di dira goba ge e le gore o ka se kgone go di dira le gona e kgona go bontšha. E go bontšha di-challenges mathata le gore o ka kopana le ona ka ra bophelo akere, and then wa tsara okay mathata e kopana le ona and then nka kgona go a solva jwang le jwang, and e kgona go bontšha gore na wena are you capable gore o ka kgona go solva mathata a wena, o ka kgona go lebelelana le mathata ka mahlong na. And ebile e go bontšha bokgoni ba gago ke eno tše le wena wa di kgona di-potentials tša go ka ra bophelo, and ebile e go bontšha strength sa gago gore wena kore o strong go kakang. Ge re bolela ka bo strong ga re bolele ka maatla a go ba namana mo mmeleng, re bolela ka maatla a le a go kgontšha go dira dilo go le wena motho o kgwetše le gore nako ngwe kopana le mathata ka ra bophelo, o kgwetše le gore ga se wena motho le wa ba le fear akere, o ipotsa gore okay mathata ga le gona ke tla nna fase ka bonana mathata a khositše ke eng, and then ka bonana mathata re ka rarolola ka sebopego mang le mang le mang. And ebile go bontšha di-weaknesses tša gago o kgona go tseba gore okay nna di-weak points tša ka ke tše di so le tše di so, then go tseba di-weak points tša gago obviously o tla sticka to the strong points, and le career ya gago o e choosa o lebeletše dilo tše le gore strength sa gorena se sepela ka sebopego mang. Ke nyako fa mohlala go na batho le gore ka tlhago akere ba belegwa kore ngwanana a se no belegwa la ntše a gola o mmona re o shainyana o na le ditlhong, so wa bona gore wena o motho wa ba le ditlhong obviously kuša gore o ka se kgone go tlo kgwetša go bereka mešomo e leng gore o swantše o eme ka ra batho kgwetše ba go tlhaletše maybe o presenta dilo wa tsa gore wena kore motho wa ba le kore o na le kore go le ka ra crowd akere goba go ye mo stageng o ba le ntho la re botša gore ke stage fright akere wa tšhoga ka tlhago akere o tshwana le nna ke ka mokgonowe. So ya ba ntho ya gore let's say o kgwetše le gore o kgona go opela akere mara o na le yona stage fright
obviously o tlo kgwetsa le gore o ka senapane gore e re ke ko epela gare ga batho because o na le ditlhong ka tlhago o tšhaba batho go bona batho wa freezer o le kare batho ba ntšhintšhi wa freezer ka mokgoleng ka gona o raya gore o tshwanetse o choose career le gore wa tseba gore ye career ke e le gore a ke tlo kgwetsa ke bereka batho ba ntšhintšhintšhi goba batho ba ntlhaletše ke tlo kgwetsa le gore ke kgona go bereka le batho ba mmalwa ka ra bophelo baka jalo le jalo ke yona e life path ke yona e life path. Okay, jwale ke rata go le botsa gore na motho mongwe le mongwe na le life path ya gagwe and then ke tlo le botsa na life path re calculate ka sebopego ma re itlhakantšha jwang gore kgone go tseba life path ya gago. Life path ke di-number tše le di thoma ka 1 go fitlha ka 9 fela, only 1 to 9 ke yona life path. So re tlo e calculate jwang life path ya rena gore o kgone go tseba life path ya gago o swanetše o tlhakantšhe dinomoro tša matswalo a gago. Ke a bušeletša gore o tsebe life path ya gago o swanetše o tlhakantšhe dinomoro tša matswalo a gago. Ke tlo le fa mohlala a ke re wena mohlomong o belegwe ka di-16 tša March 1971, 16 March 1971. Jwale ge re tlo di tlhakantšha jwa dinomoro tša gore di kgone gore fa nomoro e tee fela ye e leng gore e ka wela ka gare ga kore any number between 1 and 9 mo e le re tlo kgona go tseba gorena okay life path ya ka nna e wela under nomoro e so, and then wa kgona go lebelela gorena okay ge wela under nomoro e so batho ba e le gore ba wela under nomoro yo e so ya life path ana ba jwang, di-characteristics tša bona di jwang, success ya bona e jwang, strength sa bona se jwang, di-weak points tša bona di jwang, di-potentials di jwang, di-challenges tše ba ka kopana tšona ka ra bophelo ke tša mohuta mang. Then ntho e tlo kgona go thuša go shape bophelo ba gago, go shape future ya gago. Okay, ke file mohlala a ke re belegile ka di-16 tša March 1971. So o tlo go se dira o tša pene ya gago o tša le lephephe la gago and then o tlo thoma go ngwala a kere re tlo thoma pele ka letšatši la matswalo, letšatši le o belegileng ka lona o belegile ka di-16 ke example e ke nang le yona. So o ra o tlo re 1 plus 6 o tšea 1 yela wa e tlhakantšha le 6 nampile ya o fa total keng ke 7 wa e ngwala fase and then go fetša o eda letšatši le o belegileng ka lona then re tla go kgwedi jwalo o belegile ka March ke example o belegile ka March then o tlo re a kere March dikgwedi ke gore ke 01 02 03 jwalo le jwalo a kere and then so March re tlo re 03 and then go belegile ka kgwedi ya March e le go kgwedi ya boraro and then o tlo ngwala 0 plus 3 and then 0 e le go lefela ge re tlhakantšha le tharo e re fa eng e re fa tharo. Okay, and then jwale ke yona kgwedi ya gago a kere and then yone re tla go ngwaga example ya ka ke rile o belegile ka 1971. So ge re tla go 1971 e le go ngwaga re tlo tšea 1 ra re plus 9 plus 7 plus 1 karabo yona ke eng ke 18. So o gopole gore re nyakana le nomoro e leng gore kore re nyakana le nomoro e le gore e ka re fa 1 to 9. So ge le 18 so go ra gore ke nomoro tše pedi re tlo tšwela pele ka go itlhakantšha ra re 18 yela le yona ra itlhakantšha ka tsela ye ra re 1 plus 8 ye le e tlo re fa nomoro e tee e le go 9. Jwale ga re fetše go tlhakantšha jwale re tlo di theošetša fase jwale a kere ge di theošetša fase and then e tlo ba yela gore re boela morago re nyaka matšatši a la matswalo, letšatši la matswalo le re file number 7 ra re plus letšatši la kgwedi, letšatši la kgwedi re file number 3 ra ngwala plus re ngwale 3 a kere tlo ba 7 plus 3 jwale ra fetša ra boela ra ya go ngwaga o re file number 9 and then ra fetša ra bea 9 e la mola so ra re e tlo ba 7 plus 3 plus 9 ye le gore karabo ya yona e re fa eng 19. So 19 yona e sa le 2 numbers and re nyakana le 1 number. So go ra gore re tlo tšea 19 e la le yona re tšwela pele ka go itlhakantšha ra re 1 plus 9 1 plus 9 e re fa eng e re fa 10. So a se re tlhe re kry-a karabo ya rena re sa nyakana le life path ya rena ka e re file nomoro tše pedi di tšona re tlo tšwela pele ka go ditlhakantšha ra re 1 plus 0 ye le re tlo re fa eng 1. So go ra gore go ya ka example ye motho e le gore o belegile ka ona tšatši lona le life path ya gage ke number 1. So ke ka mokgwa le ke tlo kgopela re
le tlhakantšhe life path tša lena, and then o tsebe life path ya gago. And then tomorrow ke tlo dira video mo ile gore ke tla ba ke le botša ka life path number 1, re describe batho ba life path number 1, and then next week ra dira ba life path number 2, jalo le jalo. Then o mongwe le mongwe o tlo ba tseba life path ya gorena e tlo sepela jang. Ke tla ba ke describe gore wena o motho o mosolso go ya ka life path ya gago, ka go botša di-strong points tša gago, ka go botša di-weak points tša gago, ka go botša di-potentials le tše le gore kore bokgoni ba gago, ka go botša di-potentials tša gago, ka go botša purpose ya mo bophelong, ka go botša di-challenges tše le gore o ka kopana ka re ga tšona, jalo le jalo. Ntho e tlo kgona go go thuša go shape life ya gago. Ke a leboga, di ipshineng ka letšatši la lena.